Kublai pisa sinpat te kane kade kacing betep ya ki khobor lakam balapan mi daka North Eastern Council Secretariat Badan Hasilong menta usnam arajar arpusan bat ha kabaidai bat kini kipus ki bayu ban apply ya kini kipus kadai ya ki kandidat ki balapan dep ya ka klasik cajrong ila ban apply ya kini kipus dia kini kipus pat tenkam interview ndrei kanchu direct merit list lane direct recruitment dia katarik bakhadu bakin pedeng yaki application ki jongpi kandai hadu kalai tarik benai basan arajar arpusan dia kelak hot application nakam taki kandidat ban apply ya kini kipus lada pila pendep ya ka klasik katkum bapan ke NEC Celong kamut pio ban apply ya kini kipus katkum ke application ya kini kipus bapin apply ya kini kipus day online ndrei kadai offline tp haban lek submit ya ki application ki jongpi hakati ke office NEC kabadon ha Celong dia sampai ja kini ke video hadu bakut nang mapin tip kambane hak baidai bat kini kipus bat ya ke wiki jing dan kam tika kerteng jong kipus kadai staff driver ordinary grade number of post iway nang taka place of work dane kajaka bantrai kandai hapo Shillong nang taka snam bapiyo ban apply kini kipus kadai kat pradu arpusan snam bat kandon ru ka age relaxation na kabanta ki ST kandidat badai apo gajala makalia kata kadai hadu san senam apiyo ban apply ka salary lane kacing siu kadai pe level 2 kat kantai hajar naispa hadu unrip pulai hajar arspa aka shibanai essential qualification pidai bandon ya ka valid driving license banyak kali pidai ru bandon kacing tip syapang ki kali bat san senam ke experience banyak kali berpide rubanang ban pule banto agak ketin English deka qualification nak takin kipus kadai klasik standard kejrong pila ban pendep ada pila pendep ya ka klasik kemut pila ban apply dikumna ban apply yakin kipus application should be filled in English Hindi and should reach office of the director North Eastern Council Secretariat Nong Rim Hills, Celong 79303 Meghalaya before 3/5/2025 along with self-attested copies of educational certificate, experience certificate, schedule caste certificate, extra teki kandidat baku aman apply ki kipus ki haban pendap ya ka application form daka standard form daki ketin English lane Hindi aka application form pedi ruban ra yaki self attested copy ki jongpi bat yak niki padia ke application form pihak ban penpoi saka office jongka director North Eastern Council Secretariat Nong Rim Hills Celong pena kamanta katarik banto exam lane driving test insa pentip kham hadin batlada pelapas yakini artili kamut pilatikina banyo yakakam teki bakwa ban apply kini kipus sale nokloi yakabaton kam tetang gini kicipentip kublai sibon